کیچ دمک تمپو مندہ لینے بندشے لاب ڈی بلوچا ننداک برجائند تمپو مندے مالوکا ڈی بلوچے مدن دگا ننداک داتا خوب بلاک کتا حق دو تحریک سروگ مولانا ہدایت الرحمان حسین واڈیلا نیشنل پارٹی سینیٹر کاؤدہ اکرم دشتی آل پارٹیز کیچ کنوینر سید جان گچکی گوستگی سینیٹر اسماعیل بلیدی میونسپل کمیٹی تومپے چیئرمین امین قریش و تمپو مندہ ہوار تربت مالوکا ہم مدنی کچیا بار زرتا اے ساتا گشتانک دیانا گشک بتا کہ وابڈہ بندادا گشتک کہ تمپے ہرچ لوگے دو ہزار کلدار وابڈہ بداں مائی گپ زرتا ہو ارچ ماہ زر جمع کتگان مئی ماہ تمپے مالوکا وابڈہ اجدہ لگ جمع کتا ہو داتا جونے ماہ 12 لگ جمع کتا اگست ماہ 26 لگ وابڈہ تمپے مالوکا داتا بلے بجنے کے انچو زر دے گا حبید ہم وابڈہ مارا لین ندان زانک بی کے ڈی بلوچ مدن دگ کراچی گوادر تربت و کوئٹہ مین دگیں ڈی بلوچ دگے بند بوگے سببا نادرا ہو بے پاری مردم مدنی کچیا سرمند بت کنان گڑسرا تمپو مندے مالوکا گشتگ ماتا ہما وعدہ نندیں تاکہ میں لوٹ پورا کنگ مبان وش نیوز کیچ